Umuthi niguo riuma rita ria mbere Ruto kwaraniria na nyumba cia mohoro kumariria murimu wa COVID-19 watuthukire. Miario yake yuma gwikira binya maria makoretwo makithingiririo kuri muingi ni thirikari kunina gutamba kwa murimu wa COVID-19. Ingawaje janga hili ni kubwa na imelete tisho sio Kenya peke yake, katika dunia mzima, tunaweza kuikabili kwa kufanya mambo ambayo yanaonekana ni rahisi, lakini mambo haya yatatuepusha na janga hili la corona. Kuosha mikono, kukoma kusalimiana, kuweka ile social distancing, kama huna kazi ya kama sio lazima uende mahali popote, ukae nyumbani. Agicokia kiuria gikoretwo gikirurumuka aingi aria makoretwo na muonere wa ndugu yao na President Uhuru Kenyatta tenyibetie mayo. Ruto ogete ni maranagiria na munene wake mabinda kwa mabinda na makiria yoria bururi ungibota gwitiria kibubukanio kia homa ino. You may want to know that as matters of operation in government, we are making teleconferencing and video conferencing a big portion of government operation to facilitate social distancing and to avoid the necessity to be in meetings physically. Munini wa President ugite mibango no irathi na mbere ya kuongerera itanda mathibitari-ini, atungata ma arwaru ona macini cia guteithiriria arwaru ma COVID-19 kububia. As His Excellency the President directed, our Treasury team is working with the legislature to realign our budget to make resources available for various interventions in combating the pandemic. Bamwe na uguo ni oritie muingi utikoyo nduyo na itheru na kuthie na mbere kuthingatithia makinya na mitaratara iria igitwo ni thirikari kurigiriria gutamba kwa murimu uyu ona makiria. Ngeribotera Inoro TV, Chetago Masi, Wadia wa Murithi.